Čudotvorna ikona posvećena Majci Božjoj dospela je u ruke kolekcionaru iz Beograda, a u isto vreme počele su da se dešavaju veoma neobične stvari koje su ga prepale. Zbog toga odlučio je da vrati ikonu tamo gde pripada, a sa tom odlukom vratio mu se miran san. Ikona je vraćena u Makedoniju, crkvi Presvete Bogorodice u Bitolju. Vladika Petar, mitropolit Prespansko-Pelagonijski i administrator australijski i novozelandski, nazvao je povratak ikone u crkvu čudom. Pre nekoliko godina ikona je ukradena iz crkve u Bitolju i raznim ilegalnim putevima dospela je kod kolekcionara u Beogradu. Međutim, nakon što je ikona počela da mu se javlja u snovima i moli ga da je vrati tamo odakle je ukradena, prestrašeni čovek odlučio je da uradi upravo to, ali pod jednim uslovom. Zamolio je vladiku Petra da ga ne prijavi policiji. Vladika je pristao na ovaj uslov da bi se ikona konačno vratila tamo gde i pripada. Ikona posvećena Majci Božjoj nastikana je 1748. godine u Svetogorskim manastirima.